Кандайсыңар? Кимде бейсіңер? Бұл мен қаралчым. Өткенде бомбочка жарсақ қашналар келділі. Мұны қойып қойдың. Укроп шығып атса, мұшықта тұтмалап, туалет қылатшы чүмшіктір. Қаралчым қандай екен? Айла жоқ, құшыны қыласың, не аласың? Қандайсыңар барыңарға? Бізде күн ачық. Қандайсыңар бір туғандарым? Барыңар жақсы тұрасыңар бі, аман есен тұрасыңар бі. Өткенде байқұш аябай керекке жарады да, бұл байқұш кече күні жан-жанда шүмірейіп бұның арасында қалып қаптыр. Бұл мұшықтардан аябай қайтарды. Егерде вдруг мындай укроп тиіп қалсаңар, ушундай ойыншықтардан қойсаңар, мұшықтар келіп кеткен. Ато мұшықтар қазып эле тақыр жанды қойбай аткан. Бұл укроптың уругун мен каяктан алдым. Калериде Аленушка деген магазин бар экен. Орустардыкы же украиндардыкы билбейм. Алардын деле орусчасы туган каптыр, меники эмешпеттер ишиси. Бадыраң жаптаганга укроп, чокургатылган укроп бер десем, алар дагы мен түшүнбөй ишиси, короче, бир юристти түшүнбөй. Алардын тили деле кайрылып калыптыр, же итальянец эмес, же тиги, же орус эмес ишиси. Ошентип алмага мен жакшы эле сурадым, бул эме эмес го десем, ошо урукту ошолордон алдым да. Келип чаптайын десем, урук экен, окуй. Эки тантык кошулуп ишисе. Зато бирок уруктуу болуп калдым. Бул Сардинияда жапай Финоккио деп коет экен, андагы эме ос тийип көрдүк. Баары бир биздин укропко жетпейт экен. Анан Финоккио деп коет, анын жалбырагы да так ошого окшош да, анын бир күнү видеосун көрсөтөм алардын. Аны дагы жеп көрдүк, окшошпойт. Бирок муну менен капуста салат, бадыраң салат болот экен, сонун болот экен. Челек өстүрүлгөн бадыраң, анын дамы жок болот экен, бирок укроп аябай сонун болот экен. Күнүмдүккө ошо жегенге жакшы экен. Бул байкушту карап койгула. Мышыктардан кайтарып аткан бул жакшы эле. Кече күнү жан жасап шүмүрөй калыптыр. Молодец, жакшы ишке жарады. Накей, укроп. Кимде ким укроп ошо алгысы келсе, ошо орустун магазинине барсаңар, уруктары бар экен. Ошо салат жасап, Кыргызстандын дамын издеп тапсак болот экен, бияктан деле. Ачы мындай сюрприз кылып жасап коюптур укроп менен.